vlog topik juga kena channel dengar kabar thanks Portland Diaries yang sobat hero channel dengar tentang kau punya tu fish bang tahu Google AdSense pin no marba tahu kau punya tu fish bang tahu Google AdSense pin marba ayo tahu Google AdSense pin no madan AdSense apa Google ngom nih Google AdSense pin kau punya tu fish ini Google AdSense pin pila banyo anda pila dap $10 hapo ka di account Yuki buka YouTube kemudian pila ada pila kamai $10 pinpa verify ka address pin sayo eune Google AdSense pin ba klemune pimla banyo bisa pimla banyo saya bisa pimla ban ada account number pimla ban dan kami ini saban apply unon poi kumba lai tayo na shube unon poi na apply na pak verify kan wan email ba video kan verify dapat $10 sayo ni pin pin sa verify pada sayo dan support yung ne page junta dan ayu support saya tu fish dan ayu yang satu ni dan ini re support dan ini support datang nomor dan ini datang nomor pegang datang nomor tehangnya apa pin IP kena ke Google AdSense pin baru habis naik account Google AdSense habis nala kajong Google AdSense YouTube lah kajong Google AdSense baru kena ke Google AdSense ladang video dan website juru siapa non kam kena Google AdSense marbana Google AdSense kin IG ads advertisement tenang tu ding sayo ega video kamai pada kena Google AdSense game kamai ini saya bisa Google AdSense kena ke account ban pin ke ban IP saya ini pada Google AdSense yang sayo ini ya kena you apa apply ne ada pin verify num yo yang men verify yang ni ko ngomno your Google AdSense verification identification number pin personal identification number pin step 1 like no step 1 yang play ka Google AdSense yung Google AdSense account yung step 2 page na po setting sa click payment kena down to step 3 account information ano ba account information laban ay account fee verify address step 4 enter your pin new pin ba ay hang ni sa verify ang to po ka Google AdSense your pin nada magtab la yang jalab na account number la yang takut non kami issue tang tai nilong tang ta ada bai tang manat entah mau have apply nan kaman yo $10 mau man yo ada account number apa YouTube dan kam kano $10 man yo bisa say bisa dan kam kano $10 nile ada pidap kalau shibnai laban tap shibnai laban say shibnai laban tap kan saat hi Google AdSense dapat ada sispa say nala de saune nan de sisnem de sansna kan ba ada naba terkung jing dap yang fi kung jing kre fi kung jing yo fi sayo ne baru kiyo mi kumane Google AdSense yang apply na po email hi sa post hi spa ka post ma banyo kane nontai ya try dada video jingkali evan kali pangun Google AdSense pin sa comment hang tu apa comment section sakali ki fi pang ge fi ko ban tip pang lo ko ban tip pang ne no banyo age ko ban tip sa comment hang tu an persangi ban jubab kat bala kat bang aktif dan aktif suka melihat TV kan kom ai pilih yang sisen pilih semuanya lagi jeng pi di video juga wala katar dan guna neta dari daerah piwan page dan guna hastu kata tenta kanang dia la ski nang poi ingkong layo ban monetize minta bat layo siune Google AdSense pin tes ski ngasakui ngangi juga ngasakui sapoi senang kunang kui dengan senang ngelak bahaya sih karena sini boleh cuma nek tangkat tahi nabiang coba nang nang pencumai ke video jonga sebahaya rablam dah kebah subscribe jaga banyak itu subscribe button orang sau nyan lam tu amdan kenyang sudah tang banyak subscribe button nak nampak banyak notification dan kam ban klik issue tang subscribe tang banyak rab dah video kata kamu sih banyak rablam tangkum tahi boleh cuma